I'm Mr. Sean and we're going to Katunggan. Katunggan. Yung mo itong katilan. Ouch! Yeah. Ay! Oh, this one here. Oh, and wait. Hey guys, we're here now. Gabi kalinaw? Wow. Ano? May gabi kalinaw. Sunod na ka pa palo. No, sunod na ka pa palo. It's okay. Hindi mo bite sa imo. Kuhan kay. Go. Sunod ka pa palo. Tamak sa mga sa wood. Go. Okay na dyan. Sukot mo sa kanan buta. Wow. Look! We can see everybody's house. What in the water? Come on. Walking. Wow. Kasi sa water pag-combi, kita makita ang TV. Hi guys, this is all we have got, but it's so very small. Very small. Bye-bye. Hello guys, it's day 2 and it's day 2 pag get ng baby. Ting sa Katunggan. Kapag nila una to eh. Hindi nakukuha ng santo mga pag
Nilubungan ni Jessica. Oh. Hangin pa doon. Ow! Look. Careful. Hello. Hi, guys. Luffy.